Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш иштирокчиёни турнири UFC 302 муҳорибаи рӯбарӯ гузаронида охирон суханҳои худро пеш аз ҷанг гуфтанд ва мо суханҳои онҳоро тарҷума карда пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. خانمان و جنابان، مبادا طلب داستین Порье. این لحظه بهترین است برای تو، بهترین امکانیت. فکرهای خود را بیان کن که محاربه عنوانی ضد اسلام برای تو چی معنا دارد. این برای من همه چیز از جو نیوجرسی، از بودن در اینجا شدم. تشکر به همه، من شما را قدر میکنم. لیکن سخنها تمام شدن جو، وقت جنگ آمد. برار جناب، پگاه وا میخوریم. داستین Порье. خانمان و جنابان، ما با چمپیون. خانمان و جنابان، اسلام، تو نه تنها چمپیونی، همچنین تو یکم رقم 5 در جهانی و پگاه تو امکانیت حمایت کمربند داری. فکرهای خود رو اوید داستین همچون رقیب بیان کن و گوی که این محاربه برای تو چی معنا دارد. بچه ها، ما با شما نشان میدیم که بهترین جنگوار 5 در جهان چی معنا دارد. پگاه وا میخوریم. چمپیون. خانمان و جنابان، دوستان، در کجا و ساعت چند تورنیر رو تماشا کرده می شود ما در نوار نوبتی خود می گوییم که کمی دیرتر می براید. برای همین در کانال ما ابونه شوید و نوار نو ما رو انتظار شوید. در نوارهای نوبتی وا می خوریم.